inyuma yawe. Imana igiye kugutabara. Uwagutumiye hano gukora umushyitsi sinzi icyo yakubwiye. Ariko winjira muri iyi nzu wabwiye Imana ngo Mana unkoreho, Mana unyibuke kubera ko ndarushye. Umuruhumuranye iminsi Imana yakwivanaho. Imana yakwibutse kubera
Yes. Come. Imbaraga ya Quickly. Sinabwo ari wowe bafite. Yes. Umugambi Imana ifite ku buzima The bwawe. purpose that God has upon your life. Urukundo ifite ku buzima The bwawe. love that He has for you. Birarenze uko wibwira. It is beyond what you think. Birarenze uko wibwira. Beyond what you imagine. Imana irambwira ngo nkubwire. God is telling me to tell you. Ubwo bari kubanza kuri amadorari. Imana irambwira ngo nkubwire. God is telling me to tell you. Ufite agahinda umara mu gihe. You have a lot of sadness in your heart. Wishima gake. Wishima gake. You have not been happy. Ariko umutima wawe. But your heart. Ni umutima ukunda Imana. It is the heart that loves God. Ni umutima ukunda Imana. The heart that loves God. Imana yarambagije umutima wawe. God has been up to your heart. Imana irambwira ngo ibyo waciyemo byose. God is telling me that what you have been going through. Ibyo unyuzemo byose. What you have been going through. Wumvaga nta gutabarwa ku gihari. And you felt that there is no issue. Wumvaga warabyakiriye uko biri. And you thought you received it the way it was. Imana irambwira ngo ucire inzira. God has told me that He has made a way for you. Iki ni igihe cyawe cyo gutabara. This is your time to be restored. Ntabwo Imana yakwibagiwe. God didn't forget you. Imana irambwira ngo iguhetse mu mugongo wawe. God is telling me that He is carrying you in His back. Nubwo abantu baba baravuze. Even if people have been speaking. Ndetse bakagucira mu iteka. And they have been condemning you. Uwiteka aje kugutabara. But God has come to restore you. Uwiteka aciye inzira. God has made a way for you. Kandi arambwira ngo And He's telling me ngo wishimire that be happy. ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Because you are living in the Lord's book of life. Ko wakunze Imana. Because you love God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Kwizera kwawe Your faith niko kugiye kugucira inzira. is about faith. Kandi uhora inyuma yaryo ngo And irisohoze. God is behind it to fulfill it. Ihora inyuma yaryo ngo God irisohoze. is behind it to fulfill it. Inyuma wowe uteruye umwana. You is carrying a baby. Ngwino. Come. Hallelujah. Mana ndagushima. Lord, I thank you. Mana ndagushima. God has healed your child. Hari umwana w'umukobwa There is a young girl. uko agenda akura As she grows, agenda agaragara nk'ubwenge bugenda busubira inyuma. it shows as if she doesn't have mind. Si ukuri. That it's true. Uwo mwana wawe Your child yahumanijwe n'umukozi wo mu rugo. was bewitched by the housemaid. Umunsi ku wundi uko mumurebe ko uyu munsi ameze siko ejo bucya ameze. She keeps on changing day by day. Uko abyutse mu gitondo abyuka asubiye inyuma. She wakes up in the morning and she goes behind. Imana irambwira ngo iramukijije. But God has told me today that He has healed that child. Imana igarura ubwenge. God has brought back his mind, her mind. Umukozi wawe Your husband yari yaramutwaye ubwenge. had taken her wisdom and her knowledge Kandi yamutwaye kugira ngo agutere agahinda. and have taken the job you can feel sad Atwara amazina ye and took her names ayataba munsi y'igiti cy'umuvumu. and went and buried it under the fig tree. Uriya mwana ntacyo yari buzababarire. That child, there was nothing that was going to come out of Ariko her. guhera uyu mwana But from right now, Imana iramubohora. God has delivered her. Aho yari yaratabwe Where she was buried, Imana iramutabuye. God has brought her from there. Imana iramutabuye. God has brought her back from there. Kandi Imana And God ikuye agahinda mu mutima wawe. has removed sadness out of your heart. Kuko ibyo bintu wabirebaga agahinda kakakwica. Because you have been seeing your daughter and you have been feeling so sad. Imana irambwira ngo And God is telling me gutabarwa kwawe that your ministry kuri mu nzu y'Imana. is in your house, in the house of Hagarara God. ukorere Imana. Stand and serve God. Nibwo ibyawe bizakingurwa. That is when your things will be opened. Uwiteka aguhe. God bless you so much. Hallelujah. Reka badusomere ijambo ry'Imana muri Yohana 16. Let me read for us in John chapter 15 24. from verse number 24. Yohana 16 bahere mu Cyongereza. 16:24. John 16:24. We are reading in English version. It says, "Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full.
Amen. Amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo kugeza n'ubu ntacyo murasaba Imana. Until now you have not asked. Ntacyo mwari mwasaba Imana. You have not asked God anything. Mbese murasaba ariko ntimusaba mu izina rya Yesu. You are asking, but you are not asking in Jesus' name. Kubera iki ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo wari wasaba Imana? Why is the word of God saying that you are not asking anything from God? Kandi uzi ko umunsi ku wundi uba uriho urasaba. And every day you remember you are asking and asking. Uzi ko umunsi ku wundi uba uriho urasaba. Knowing that every day you are asking. Ariko Imana iravuga ngo ntacyo wari wasaba
amaso If you don't fix your eyes on your child, azaguha rimwe, he can give you once. aguhe kabiri, He can give you twice. aguhe He gatatu, can give you 2, 3 times. atanazakurambirwa. The half time he can Ariko Imana iravugana nawe aya masaha God is speaking to you right now. ngo ndi Imana That I am God. ngushyize ku mugongo, I am putting you in my ntabwo hand. uzananiza, And I will tell you, ntabwo uzigera unaniza, you will not be heavy for me. kuko uri umwana wanjye, Because you are my child. umwana wanjye nzi, The child I know. umwana wanjye nishimira, The child I'm pleased with. umwana wanjye nkunda, The child I love. umwana wanjye nteguye kugira neza. The child I have to Uri help. kuwiteka avuga, That's what God is speaking. uko ni kuwiteka That's what avuga, God is speaking to uko right ni now. kuwiteka That's what avuga, God is speaking to uko right ni Imana now. nashyiriyeho igihe, Raise your hands and uko ni kuwiteka akubwira. That is what God is speaking to you. Amen. Haleluya. Ubu numva mfite abantu benshi Remember how many people. kandi bose nijya ugomba kubatunga. And I have to take care of all of Uri them. nde wabatunga abantu? Who are you to take care of all those people? Ufite ubushobozi ki wo watunga What abantu? capacity do you have? Uravugana nabo wibwiraga ibyo, I am speaking to you who has been thinking about uramubwira that. icyo Uwiteka avuga, I'm telling you what God is telling you. ngo abo bantu washyize mu mababa yawe That the people you have put under your wings, wabamucije umugisha wabo, wabamucije umugisha wabo. you have stopped their blessing. Barekure, barekure Just get hold of them. kugira ngo Imana ibiteho, So that God can help you. kugira ngo Imana ibiteho, So that God can take care kugira ngo of you. Imana ibiteho, kandi nawe irashaka kukwitaho, And He wants to take care of you. kandi nubarekura And if you leave them, ntacyo bazaba, they will not suffer. ntacyo bazaba, Nothing will happen to them. kuko Uwiteka arabakunda kuruta uko bakunda. Because God loves them more than you Niyo love them. mpamvu Uwiteka akubwira That's why God is telling you. uyu munsi wa none Today, ngo nsaba, ask. nsaba, Ask me. nsaba, Ask me. nsaba, usabe wizeye, Ask in faith. niteguye kugukorera ibirenze ibyo I wibwira, am prepared to do what beyond what you imagine. niteguye gukemura imiryango irenze iyo wibwira, I am prepared to open more doors than you imagine. niteguye kuguha umugisha urenze uwo I wibwira. am prepared to give you a blessing. Arakubwira ngo ni Uwiteka Imana yawe. He's telling you that I'm your God. Ndavugana nawe wari ufite umuhangayiko, I am speaking to you who has been kuva confused. usohoka hano As you get out of this place, uraza gutangira kubona Imana you ikugira, are going to see God. ariko uyu mwanya But right now, ni umwanya wo kubwira Imana, it is the time to tell kandi God. ukayibwira uyizeye, And you tell him in faith. ugashyira hasi ibyo wari ucungiyeho byose, Now things that were trusting in, ibyo wari warashyizemo ibyiringiro the things byose, that have been hoping for, wishyire hasi, put them down. ugarure ibyiringiro byawe mu Mana. Leave your hope unto God. Uraza kubona Imana You ikora, will see God. uraza kubona Imana itabara, He will make the world ni see. Imana itaturambirwa, He's a God who never ni gets Imana tired. ivuga, He's a God who speaks. ni Imana ikora, He's a God who works. ni Imana itagira ikinanira, Never fails. iyo Mana niyo igiye kurebesha amaso, He's a God who can see with your iyo eyes. Mana niyo igiye kubona gutabara. You are not seeing with his face. Uko bizahora ntabwo ariko bizahora, It will not continue like that. kubiringira Uwiteka, But those who trust in their God, kubiringira Uwiteka, azakubera so, He will be your father. azakubera nyoko, He will be your mother. azakubera byose, He will be everything. kuko iyo yavuze When he speaks, arahaguruka agakora, he wakes up and arahaguruka agakora, he stands up and works. arahaguruka agakora, He works. arahaguruka agakora, He works. arahaguruka agakora. He works. Iyo ni Imana akubwira, That is the God of komera amashyi y'Imana. Haleluya. Amen. Jean Baptiste, Jean-Baptiste come. haleluya. Come. Iyo ni Imana, That is the God. ibyo wowe wibwira What you think ntaho bihuriye n'ibyo Imana yibwira. is very different that God thinks. Uvuye muri misiyo, You have come from a mission. ntabwo nasubira mu yindi, ngo ntabwo nasubira mu And yindi, you are thinking that I can't go in another mission. ariko hari ikigiye gukoreka, There is one hari ikigiye kuba, kuko Imana ni Imana ireba harenga aho wowe ureba, ni Imana izi ibibazo byawe, who knows the problems. ni Imana izi ibikugoye. Who knows what is Aho happening. hagati y'umusozi simpazi, Where you are standing there, you don't know. ariko icyo mwibwirira But what I'm telling you, kivuye ku mutima the w'Imana, hand of God. irakubwira ngo itegure kuko wongeye kugenda, Where you are going to ugiye kongera kugenda, kuko icyo Imana iri gusezeranya
a family. ntabwo urashaka You are not yet married. kandi nta gahunda ufite And you don't even have a plan for it. kubera ibibazo ufite Because of the problems surrounding you. ndabona ibibazo byinshi I see problems surrounding you. ndashaka kukubwira icyo Imana I ikubwira want to tell you what God is speaking to you. biriya bibazo byose ufite Those problems around you, ntabwo wowe wabimara you cannot get over them. ariko irakubwira ngo But God is telling you, biterure now lift them ubihereze Imana and give them to God. kuko Imana Because God igiye kukugira neza is going to help you. ugomba gushaka You have to get married. Imana irambwira ngo God is telling you, senga pray ukuremo amagambo wavuze and you use the word of God. You kuko speak Imana the igiye word. kumushakira God is going to make a way for you. kandi iraguha umuntu And going to give you someone mugiye kubana that you're going to azakumva who is going to understand you and listen to kuko you. uribwira ngo God will say, ninde nabana nawe who can I stand akumva ibibazo byanjye and understand my problems akanyumva and listen to me akagendana nanjye and live with me. azumva ibibazo byawe Please wait there. azumva ibibazo n'iminsi We listen to your problems. azamenya ubukene bwawe We know your poverty. bityo uwiteka avugana nawe We know that God is speaking to you. urakora cyane You work so hard. urakora igitondo ugakora umugoroba You want to pray morning and evening kugira ngo urebe ko warangiza ibibazo and see how you can get over the ariko problems. Imana igushyiriyeho ikiruhuko But God has put the holiday for you. Imana ishyizeho ikiruhuko mu mutima Has wawe put the holiday in your heart for you. kuko Imana ihagurukisha abantu Because God has risen people. ngo ese nishaka But if I marry, ninde wahagararana nanjye who will stand with me? Imana ihagurukisha abahagararana God nanjye has risen people to stand with you. Imana iguhagurukirije ababyeyi God has risen parents. Imana iguhagurukirije abavandimwe God has risen relatives. Imana ihagurukije abanyoko wanyu God has risen aunties. Imana ihagurukije abanyogosenge God has risen your aunties. Imana ihagurukije bakuru bawe God has risen your brothers. Imana ihagurukije barumuna bawe Has risen your grandparents. Imana irambwira ngo nkubwire God is telling you to tell ngo you, humura be comforted. humura Be comforted. ubwo bwoba That fear bwari bwuzuye ubuzima bwawe was filling your life. Imana ibukuyeho Has removed it. wibazaga You have been asking ese yourself, Imana iyo mvuga that if I now speak, niyo senga if I pray, uranyumva you listen to me. Imana iragusubije God is telling you, irakubwira ngo ndakumva I listen to you. kandi mpagurukiye And kugutabara I have come to kandi see you. mpagurukiye kukugira I neza have come to help you. kandi uzabona imbabazi zanjye You're going to see your kuko mercy. nshyize imbabazi zanjye ku buzima bwawe God has put my mercy upon imirimo you. yose wakoze All the works you have done, narayibonye I have seen them. kandi narayishimiye And I'm been pleased with them. iki ni igihe This is the time cyo kugira ngo ngusubize that I should answer cyo you. kugira ngo ngushimire That I should please you. kuko nakwishimiye Because I'm pleased with you. amahoro y'Uwiteka agenda God is pleased in the name of Jesus. Hallelujah. Imana saba mu izina rya Yesu Imana yashaka kuguha umunezero Imana yashaka kuguha umunezero Imana yashaka kuguha umunezero umubabaro umaranye igihe kirekire ibibazo bimaranye igihe kirekire ariko Imana igiye kuguha umugisha God is going to bless you. n'uwusaba If you ask that blessing, Imana irawuguha it is going to come. Imana iraguha umugisha It is coming. kugira ngo yuzuze umunezero So that you can fulfill your joy. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Tuyahe Imana Amen. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Tuyahe Imana Put your hands together for our Lord. Stand up and pray. ugiye gusenga Imana You are going to pray to God. Imana And say, God, ibibazo mazemo igihe the problems have been here for a long time. mbizanye imbere yawe I have brought them before you. kuko ari wowe gisubizo Because you are my answer. kuko ari wowe utagira ikikunanira Because you are the one who never kuko ari fails. wowe wanyibuka uyu You are munsi the one who can remember me today. kuko ari wowe wanyibuka uyu You are the munsi one who can remember me today. kuko ari wowe wanyibuka uyu You are the one munsi who can remember me kuko today. ari wowe wanyibuka You uyu are the one who munsi can remember me today. uyu mubyeyi uri aho inyuma aho ngaho That mother, wowe undeba cyane the one who is to me very closely. ngwino Come, haleluya come now. kuko Imana igiye kukwibuka uyu munsi Because God is going to remember you today. uyu munsi nusaba Today when you ask, ugasaba wizeye and ask when you believe, ugasaba mu izina rya ask Yesu in the name of Jesus. Imana igiye kuguha umunezero God is going to give you joy. Imana igiye kuguha God is going to umunezero give you joy. Imana igiye kuguha God umunezero is going to give you joy. mama mbonye igicu kibuditse hejuru yawe I
I've seen a thick cloud on top of you. iyo urose uribuka ibyo warose. When you dream, do you remember what you have dreamed? Ujya wibuka ibyo warose. You always remember. Urabyibuka. Remember. Mbonye igicu cy'umukara. I'm seeing a very dark cloud cyari kibuditse hejuru y'umutwe that was on top of your head. kiramanuka kigera hano. And it came down onto your neck. Amaso yawe urareba neza. You see clear. Nta kibazo kigira cy'amaso. Urareba neza. You see clear. Neza. Clear. Niba ndakubwira ibyo Imana ibiragenda akabwira cyane. You see, sometimes she sees, sometimes she doesn't see. ndamubwira ngo igicu kibuditse gifunze hano kimubuza no kureba rimwe arareba ubundi ntarebe. Sometimes there is that cloud which is on top of her. Sometimes she sees, sometimes she doesn't see. Uwiteka agiye kumukuraho icyo gicu. God is removing that cloud, izo mbaraga z'umwijima that power of darkness zari zibuditse ku mutwe that wawe has been on top of your head, zafashe umugisha wawe. that has been holding your blessing. Urakora ariko ntiwunguka You work, but you don't profit, kandi byaragushoreye and you are confused. ariko uyu munsi Uwiteka But arakubona. today God is delivering you. igicu cyari kibuditse ku mutwe wawe That cloud on top of your head kibukuweho. has been removed. Imbaraga zari zifashe amaboko yawe That power that has been holding your hands zibukuweho. has been removed. Jyana amahoro y'Imana. Go in peace. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugiye gusenga You wizihiwe. are going to pray in faith. Ugiye gusenga You wizihiwe. are going to pray believing. Kuko Uwiteka yakubwiye ngo na n'ubu ntiwari wasenga. Because God is telling you that you have not Na prayed n'ubu until ntiwari now. wasenga. You have not prayed until Ariko now. noneho uyu munsi But today, ugiye kubwira Imana ngo Mana you are going to tell God that God, nje gusenga. I have come to pray. Nje gusenga. I have come to pray. Nje gusenga. I have come to pray. Kandi ndasenga mu izina And rya I am praying in Yesu. the name of Jesus. Ndagusaba I'm asking, kugira ngo wuzuzure say that you will fulfill my joy. zamura ijwi ryawe usenge. Raise your voice right now. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Heavenly Father, right now. Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana, uri umutabazi, uri Imana ishobora byose. Tuje imbere yawe, ijambo ryawe ryatubwiye ngo ntabwo twasabye kugera n'uyu munsi, ntitwasaba kubera ko dufite ibindi twubakiyeho, ariko noneho turihannye ibyo twari twubakiyeho turabishenye. Tuje imbere yawe, tuje imbere yawe tukwizeye. Ibyiringiro byacu tubyimuriye muri wowe, tubyimuriye muri wowe, tubyimuriye muri wowe, tubyimuriye muri wowe, kugira ngo abe ari wowe ukora, kugira ngo abe ari wowe uduha, kuko wadusezeranije ugiye kudutabara, ugiye gukora, ugiye kuduha umugisha, ugiye kuduha umunezero. Turagusabye ukorere bya bindi, utwara bya bindi, uturengere, udutabare. Imbaraga zifunze ibyacu zibirekure, zibirekure. Wowe twizeye, wowe twizeye, wowe twizeye, wowe twizeye, wowe twizeye, wowe twiringiye. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego wowe Serafina, nawe ariko wowe ndeba ahereye guhamagara. Oya wowe nawe Come. Larissa. Raisa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wowe utazi And come. ngiye kubasengera. I'm going to pray for you. Ufite ideni muri banki. You have a debt in the bank. Inama ziraterana buri munsi Always meetings happen every day. kugira ngo ideni bayikure. So that debt can be removed. Ariko imbaraga But there is power zarafashe that has been holding. ifatiye ku muntu umwe, Holding in one person. ariko Imana But God igiye gukingura is umuryango. going to make a way. He is going to make a way. Izatezwa cyamunara, Your things will not be sold by public auction. ideni uzaririha, That debt will pay it. ariko Imana irakubwira But God is saying,
komereza ku mavi. Continue praying. Senga. Continue to pray your needs. Imbaraga z'Imana The power of God zigiye kugamburuza uriya muntu. is going to reverse that person. Bagiye kumuhamagara They are going to call you. kugira ngo bakubwire Just maintain you. ko cyamunara kubaho burundu. That that reflection is Ko not cyamunara kubaho burundu. completed. Kuko mwese muri hano All of you are here. Imana igiye kubagaruriza ibyanyu. God is going to bring back your Imana needs. igiye kubagaruriza ibyanyu. Umugisha wayo Your blessing Satani yafashe that the devil has been holding up amara iminsi mu biganza. for many days. Uwiteka agiye kuwufungura. God is going to open it. Agiye He's kuwufungura. going to open it. Agiye kuwufungura. He's going to open it. Kandi bizasasa. And it is going to be announced. Bizamenyekana ahantu It's hose going to be known everywhere ko Imana ariyo ikoze. that the God who has Uwo done it, yaragize uruhare whoever is mu responsible gufata ibyanyu for holding the things, niwe agiye kugira uruhare is going to be responsible kujya kuvuga ko yabeshye to go and speak at your life. kugira ngo Imana isigarure ibyanyu. So to God will return back to the Rero Imana Satani amaranye iminsi. Satani amaranye iminsi. so that the devil is holding captive. Bigiye kubagarukira. Things are going to come back to Bigiye you. kubagarukira. Things are going to come back to Satani you. arwanije cyane ubukwe bw'umwana wawe. Satani arwanije cyane ubukwe bw'umwana wawe. The devil is so much the waiting of your child Agufashe gutya mu ntoki. and holding in his hand. Hajemo imbaraga nyinshi There has been a lot of power z'abadayimoni. of evil spirits. Ntabwo bigeze kubimenya. You need to know this. Ariko uyu munsi That today, Imana God igiye gufungura ubukwe bw'umwana is wawe. going to open up Satani yari yahagurutse kuzana indwara, to bring sickness, kuzana ibibazo, to bring problems. ariko Imana irambwira But ngo what is telling me, ubukwe bugiye kubaho it's happening. bitarenze mu kwezi kwa 11. Before the end of November, Ibyawe. before the end of November, Mu kwezi kwa 11 ndabibona hagati kwa 10 n'ukwa 11 muri icyo cyumweru hano hagati. God is returning the things between the months of October and November. Ariko Imana iravuga ngo nimusenge cyane. But when you say that pray hard, Hari imbaraga zahagurutse. there are those evil powers that Hari are there. imbaraga z'amagambo. The powers of words. Satani ari gukoresha imbaraga z'amagambo. The devil is using the Kandi power of words zikanyura mu mpande nyinshi. in many ways. Ariko Imana irakugarurije. But God is bringing Ijambo back. ry'Imana riravuga. The Bible says, Dawidi yaravuze muri Zaburi the Bible says in Psalms, ngo nabaye muto that I was young, ngo none dore ndashaje now I'm old. ngo ntabwo nigeze mbona umwana w'umukiranutsi I have not seen the righteous being, kandi ntabwo umukiranutsi yigeze akorwa n'isoni. and I have not seen the righteous being put to shame. Icyo nicyo kigaragarisha ibyawe. That's what has restored your property. Wowe nawe You and you. Satani yarwanije ubukwe bwawe. God has been, the devil has been fighting your wedding. Uyu munsi bubayeho, Today is not happening. ejo habaye impamvu zituma Tomorrow there are other reasons that things are not happening. uyu munsi babirimo, Today people are in them. ejo babivuyemo. Tomorrow they are out of them. Ariko Uwiteka arambwira But ngo today, God is telling me, akomoye ibyanyu. He has removed, He has opened your things. Imana yari irahiye God has spoken bigiye kubagirira neza. that He is going to do good for you. Iyo niyo Mana igiye kubikora. That is the true God is going to do Ariko for you. mwebwe uko muri babiri But both of you, mugende gusenga amasengesho y'iminsi 7. go and pray for 7 days. Amasengesho y'iminsi 7 days of prayer. 7 nibwo ubukwe bwanyu buri gufunguka. That's when your wedding will be open. Nibwo ubukwe bwanyu buri gufunguka. That's when your wedding will be open. Hari umuntu urwaye, There is somebody in your family. ntabwo ari umuntu wa kure yanyu mu muryango wanyu. He's very close to your family. Yari yarahize He had vowed ko mu bukwe bwanyu that in your wedding, uziyambura agatimba ukiruka. that you will remove the cow and you run mad. Uwiteka kuyuha icyo kigeragezo. But God has removed that child. Uwiteka kuyuha icyo God has removed it. Uwiteka kuyuha icyo gisubizo. God has removed that disgrace. Satani yari yamuteze umutego mubi, The devil had laid a trap for you. ariko Imana igize neza. But God has done something. Ese gusenga amasengesho y'iminsi 7. Both of you go and pray 7 days.
Sometimes the devil does things that they are so bad. We have to pray patiently. We have to pray without ceasing. This is so bad to say that God will destroy you and the devil comes in the middle. We have to be alert. What the devil wants is to put us to shame. But I'm telling you to call Jesus overcame. Jesus and the cross overcame. Jesus and the cross overcame. Jesus and the cross overcame. That's why I'm praying that you ask in the name of Jesus. Power comes from where you don't think and not imagine. And the devil rising when you think that things are happening in a good way. But let us pray without ceasing. Ask and it shall be given unto you. Ask in faith. And God will do you good. God bless you so much. God bless you.